Ćao, dobrodošli na kanal Kozmik Marija. Za današnju temu odabrao sam da govorimo o štitnoj žlezdi, tiroidnoj žlezdi ili takozvanom sindromu dobrog deteta ili blagoslova kreativnosti. Štitna žlezda je najveća endokrina žlezda u ljudskom organizmu i specifičnog je izgleda, ima izgled leptira koji se nalazi u donjem prednjem delu vrata i poznata je još pod nazivom štitasta ili tiroidna žlezda. Hormoni štitne žlezde koje ona stvara i luči u krvotok direktno utiču na rad skoro svake naše ćelije. U pitanju su hormoni tiroksini, T4, T3 i kalcitonin. Značaj hormona štitne žlezde. Hormoni štitne žlezde neophodni su za pravilan rad svih ćelija organizma, a veoma su značajni i za pravilan metabolizam, to jest oni pospešuju stvaranje toplote, podstiču sintezu proteina, stimulišu razgradnju masti i utiču na nivo šećera kao i na rad srca. Doprinose seksualnoj funkciji kod oba pola i održavanju trudnoće, podstiču sposobnost učenja i pamćenja, utiču na emocije i ključni su za razvoj nervnog sistema u fetalnom periodu. Hajde da pogledamo kroz prizmu duhovnosti šta je ova tiroidna ili štitna žlezda, da bi mogli da shvatimo i kako da se prema njoj ophodimo, to jest da budemo bolji, da bi ona prema nama bila bolja. Tiroidna žlezda je menadžer našeg organizma koji izvršava naređenja zadata od strane hipofize. U slučaju hipertireoze, ovaj menadžer je stalno ljut i nervozan, dok u slučaju hipotireoze, on je onaj koji se stalno žali jer se ne osjeća sposobnim da nametne svoj menadžment i time ispuni svoje zadatke. U oba ova slučaja se radi o potrebi promene nekog stanja u kome se osjećamo zarobljenima i imamo istinsku potrebu za rastom i proširenjem svoga istinskog bića. Štitna žlezda pripada petoj čakri samospoznaje, mestu kanalisanja i otvorenog manifestovanja lične kreativnosti, predstavljanja sebe svetu baš onako kakvi istinski jesmo, naše originalnosti i posebnosti, načina rada naše glave, to je našeg razmišljanja i mosta na kome je potrebno da se odvojimo od ega i krenemo na put duhovnog istraživanja samih sebe. Teško se ponekad izdvojiti kao original od momenta kada u nama postoje zapisi naših predaka, očekivanja naših roditelja, a mi nedovoljno pothranjeni ljubavlju bukvalno izdajemo sebe zarad odobravanja i aplauza od strane okoline i ponašamo se u skladu sa pravilima i šablonima koje smo prihvatili od strane naše okoline i okruženja nasuprot samima sebi. Radi toga sam nazvala ovu žlezdu sindromom dobrog deteta, jer u suštini šta je problem dobrog deteta? Strah da će biti nevoljeno, odbačeno, ako ne odgovori na očekivanja od strane roditelja, okoline ili društva. Osobe koje pate od sindroma dobrog deteta se jednostavno plaše da kažu svoju istinu, da izraze sopstvenu originalnost, da prošire postojeće granice i da se samim tim uhvate u koštac sa nečim novim i u nastavku na to novo prilagode. Odabiraju da ostanu u stanju zakočenosti, to jest zaleđenosti, istovremeno odavajući sliku dobrog deteta i odgovarajući na zahteve okoline, dok sa druge strane osuđuju sebe jer ništa ne mogu da urade sa sobom i sopstvenim životom bez odobravanja bliskih ljudi. Velika razlika između dobrog deteta i dobrog čoveka je što dobar čovek svesno bira da bude dobar i to je njegov lični izbor, bez obzira na to šta će drugi reći ili pomisliti. Dok dobro dete u suštini se osjeća lošim, imajući u sebi ideje i pretvarajući se da se slaže sa impulsima iz okoline, dok to u njemu izaziva bes i frustraciju i on je jednostavno prinuđen da glumi. Pre svega nije iskren sa samim sobom, pa ona, Božja iskra u obliku savesti, ga non stop na to podsjeća, pa se on srdi naravno na samo sebe i kao rezultat javlja se disbalans u petoj čakri, a nakon nekog vremena i oboljenje. U slučaju naslednosti osoba se poziva
da prekine krug potpuno identičnog ponašanja naučenog od strane predaka i ni u kom slučaju nije opravdanje za bolest štitne žlijezde, već samo mnogo dublja potreba da se stanje promeni i dotična lekcija napokon nauči. Dokle god mi sa spoljne strane očekujemo odobravanje, to je samo poziv da zaronimo dublje u sebe i tamo potražimo razloge sopstvenog disbalansa. Znam da ovo nekim ljudima neće biti drago da čuju za sebe, jer je oboljenje štitne žlijezde dosta rasprostranjeno, ali istina nije obavezno da se sviđa i u suštini se retko dopada ljudima, koliko god oni na njoj insistirali. Jednom rečju, kada se naša potreba da budemo svoji, to jest originalni, gurne pod tepih, ili zato što ne smemo, ili zato što nismo spremni njome da se pozabavimo, dovodi do disbalansa ove žlijezde. Jednostavnije rečeno, jedno osjećamo, a drugo radimo. Želimo da nas drugi vole, a ne mi sami sebe, što je u potpunosti suprotno od naše prave svrhe postojanja. Kao proizvod ovakvog ponašanja, sa samim sobom u nama nagomilavaju strahovi, svoje vreme pokušavamo popuniti sa puno obaveza, samim tim stres u nama raste i tako štitna žlijezda kao menadžer organa počinje da pravi sve veće i veće greške. Narušava se zdravlje kompletnog organizma u slučaju hipertireoze, dok u slučaju hipotireoze padamo u bezvoljnost, letargičnost i jednostavno se prepuštamo kao da smo se predali i nismo u stanju više da učinimo ništa. To radimo sa ciljem da se sakrijemo od života i samim tim učaurimo u istom lavirintu da se ne bi menjali. Sve dok se odupirete promjenama, univerzum vas ne snabdeva dovoljnom energijom, jer mudro življenja je da shvatimo neprestano surfovanje na talasima metamorfoze. Način na koji možemo postaći rad ove žlijezde je meditacijom, jogom, duhovnom terapijom kao što je i terapija kozmičke energije, samospoznajom, psihoanalizom, molitvama, ali i molitvama upućenim prihvatanju sebe baš onakvi kakvi jesmo, puni vrlina i mana, jer vrline treba pojačavati, a mane pretvarati u vrline bez izuzetne potrebe da smo savršeni, jer da je to onako, tako bi nas i stvoritelj napravio. Što više u svakodnevnoj komunikaciji koristiti reči osjećam u zamenu za znam, mislim, imaš pravo, kriv sam i tako dalje. Pogledajte video za savjete za brže napredovanje. Po Louise Hay, tiroidna žlijezda predstavlja poniženje i osjećaj da nikada ne mogu da uradim ono što želim. I u suštini jedno pitanje koje postavljamo sami sebi, a to je kada će doći red i na mene. Rečenica koju ponavljanjem, to je pozitivna informacija kojom možete promeniti stanje ovog organa, to je žlijezde, to je krećem se izvan starih ograničenja i dozvoljavam sebi da se izražavam slobodno i kreativno. U slučaju hipertireoze, to je ekstremno razočarenje zbog nemogućnosti da radite ono što želite u suštini. I uvek se trudite da udovoljavate drugima, a nikada sami sebi. I rečenica koja će vam ovde pomoći, to je ja vraćam svoju snagu na pravo mesto, ja donosim svoje sopstvene odluke, ja ispunjavam sebe. Kao i naravno zdrava hrana, bazirana na alkalnim namirnicama, to jest voću i povrću. Med je također izvrsna namirnica koji se može u kombinaciji sa drugim raznim biljkama uzimati i može popraviti rad ove žlijezde. Uglavnom, najbitnije od svega je da napokon otkrijete ko ste, da podržite tu kreativnost u sebi i bez obzira na odobravanje okoline, da zakoračite hrabro unapred. Hvala najlepše što ste pogledali ovaj video. Želim vam kreativan rad na sebi i sa svojoj samospoznaji. Puno kozmičkih pozdrava. Ako vam se svideo video, šerujte ga, lajkujte ga i hvala još jednom.